Obregon ima priliku rastužiti ih. Obregon i nije uspio Obregon. Bušnja će ipak uspjeti. To je 1:0 prednost Rijeke od 4. minute. Denis Bušnja je strijelac. Nije uspio Obregon, dobro je sve ispratio Denis Bušnja i Rijeka ima prednost od 1:0. Bušnja vrhunski koristi svoje minute ove sezone, bilo da se radi o europskim utakmicama, HT prvoj ligi, a vidimo sada i u kupu. Sjajno se bacio tu vratar, u stvari vratnicu je pogodio Obregon, to je taj detaljčić koji nam je bio skriven s ove komentatorske pozicije. Precizno cilja Bušnja u malu mrežicu, 0:1, autoritativan početak Rijeke. 0:1, broj 23, Bušnja Denis. Inače, što se Bušnja prema Obregonu, Obregon za Vučkića, Vučkić u prilici, 2:0 za Rijeku. 37. minuta, sve je bilo precizno izvedeno. Haris Vučkić dolazi do pogotka, pitomača Rijeka, 0:2. Kada već nije zabio, upisao je asistenciju Jorge Obregon. Mi ćemo još jednom vidjeti taj pogodak. 36. minuta, domaći nogometaši. broj 19, pointira. Haris. To bi bio i njegov prvi jenac za Rijeku službenšnja. Vuk u velikoj prilici. Vuk će pogoditi za 3:0 u 49. minuti. Odmah i to kaznila Rijeka, otišla sada na velikih komotnih 3:0. Matej Vuk dobro koristi danas svoje minute. Vuk 0:3 je rezultat. Asistencija se piše Bušnji, a pogodak Mateju Vuku. Tim nije na prvom mjestu. Obregon udarac, neće ovo proći, ali odbijanac će u mrežu pospremiti Haris Vučkić u 57. minuti. Drugi njegov pogodak, odlazi Rijeka na 4:0 u 57. Obregon je imao prste u gotovo svim pogodcima Rijeke, ali nikako i da sam omasti brk, da se upiše u strijelce u dresu Rijeke. A sada ide i niz promjena s jedne i s druge strane. Evo nam tog pogotka Vučkića, još jednom možemo to ispratiti. Vučkić napušta igru. Jorge Obregon koji ima vremena promijeniti te trendove u preostalih 20 minuta utakmice. Murić za Abasa. Abas, nema milosti, 5:0 za Rijeku. Abasu nije dugo trebalo po ulasku u igru. Stvari 15 minuta. Pitomača Rijeka 0:5. Isa Abas je strijelac u 72. minuti, čini mi se. Minuta 0:5, Iza Abas. U Obregonu. 89. minuta. Obregon i Stelar. Novi dvoboj. Obregon je siguran i Obregon je postigao svoj prvi jenac u dresu Rijeke. To vrijedi i za Harisa Vučkića koji to danas učinio i dodao tome još jedan pogodak. Evo, u 89. minuti pola tuceta ipak na kraju u mreži hrabrog domaćina. Kvalitetnog četvrtoligaša, pitomače, evo vidimo to još jednom. Obregon je ipak uspio. Prilika i ovdje je strijelac Abas. Abas je strijelac 0:7. Sada je to već negdje u skladu s očekivanjima. 2 pogotka Abasa. Evo vidjet ćemo to sada još jednom za 7:0 Rijeke na ulasku sudački dodatak. Sudački dodatak koji će trajati minimalno 2 minute. Ispred Obregona pogađa Abas. Dovoljan je jedan Obregonu
za početak Abbas.